Akarima kachio Egembe South ni magunikite kuma kire ubeshani wambe ucia makondo bia ire beshani itwe ni thirikari ya county ya Meru rungu rwa Rwang'irwa urimi akiaria indi ya ubeshani wambe ngiri inyashi ya 500 Elijah Kimathi urene ya bisha munene Rwang'irwa urimi augite ni mubango wa gavana Kawira Mwangaza kuringa njuki arimi mama kondi na mbeu imbega nikenda maomba kumba na kire thoko ya nthisi ya nja. Dennis Mugendi na riboti Turene ya mutio kiama niyo miti ya mebukandu yeji nwe Rwang'irwa urimi thirikari ya kaunti ya Meru miti ikwirika ni gatuika kiama kiri akariba mutio kiama na ntura ingi irishirigiritie tonto mabukandu yakabaguna mono mantu yeji biashara iria tayari ni switu thirikari tauria abisa munene wa urimi Elijah Kimathi agutariria. Gavana Kawira atwete miti ngirinya na 500 4500 avocado seedlings na kwenda murimi ethere empowered kana murimi ethere no uwezo kwithira ukiona mbeca na njira mwanya kana ita creating multiple sources of income no kia mundu si lazima withira ukiona mbeca na njira mwanya ntego njiro weto kathenja uketha no rimite mpembe ciaku uketha wina mburi yaku uketha ukiuma na mbeca na njira mwanya so buranga bana kwenda tukona mbeca kinjira emira tukona mbeca kinjira emayan tukona mbeca kinjira ya mpembe bira tukwanda miundene yetu na tonto bo akariba kuromba kurumirira urimi bo tonto urimi buri na umithio bunene igitenele meteu ni kuona nira twatu ketha maketha yetu no tuthe tuna mpangilio aburanga bana abwithira department ya trade avocado ikothora nuamo mwanga yeta isikende kanengero baraba wa export kanege kunara gavana wa ka industrial park na rugire rorera muteo no kwa no gwatanitua korere wocha muteo ndugawate nae uru wawate uru ukethero ke wikena ntontie tawa bako bana muteo waku kena kate ukena homa ukena mbia ku anga anene venyu bamuretere mititabu wi uranda migundene yaku ikaoma. Dennis Mugendi, Weru TV, nturene ya mutio kiama wandini ya kachio Egembe South County ya